Veliki broj građana i ove godine okupio se na Horozovcu gdje je održano tradicionalno druženje uz muziku, pjesmu i posluženje. Ovu manifestaciju treću godinu zaredom je organizovao Omladinski centar Horozovac na svom izletištu. Bilo je zabavnih sadržaja za najmlađe. U programu su uživali oni stariji, a sakupljali su se i dobrovoljni prilozi za pomoć radu ovog udruženja mladih. Predsjednik Omladinskog centra Horozovac Senad Krivdić kazao je da ovu manifestaciju nisu mogli organizovati sami, nego da su im pomogli kao i ranijih godina Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, opština Kozarska Dubica na čelu sa načelnikom Igorom Savkovićem te drugi donatori. Mi tradicionalno u sazivu novog odbora treća godina, ali i raniji saziv su pravili ovu manifestaciju. Mi smo nazvali ovo Teferić na Horozovcu, organizaciji našeg udruženja građana Omladinski centar Horozovac. To je jedna organizacija koju mi pravimo, evo, trudimo se da bude svake godine za sve naše članove, za sve ljude dobre volje, za sve ljude koji su na neki način doprinijeli radu našeg udruženja i ostvarenju našeg konačnog cilja, to jest afirmacija mladih u društvene tokove, da na taj način da motivišemo mlade da budu društveno aktivni, da budu na korist svoje zajednici i ako Bog da mi želimo da uključujemo i neke mlađe naraštaje da on nastave tu tradiciju nakon nas. Evo ovdje je veselje, ima dosta hrane koja je ovo sve pripremio, ima i program za djecu, a skupljaju se i dobrovoljni prilozi. Pa sve u organizaciji našeg udruženja građana Omladinski centar Horozovac. Naravno mi to ne bismo mogli sve sami. Iz godine u godinu nama podršku pruža Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, opština Kozarska Dubica, trenutno sa načelnikom Igorom Savkovićem i naši članovi, donatori koji su svojim dobrovoljnim prilozima pomogli organizaciju ovoga događaja. Također, ove godine jedna novina, isto jedna firma iz Tuzle koja se naziva NAM DOO koja je uplatila dobrovoljni prilog za organizaciju ove manifestacije. Koliko sad imate članova i koje još aktivnosti sprovodite? Pa mi iz godine u godinu bilježimo sve veći broj članova i ljudi koji žele da budu članovi našeg udruženja. Ono što se mi trudimo jeste da naše udruženje uvijek bude transparentno, javno, da imamo redovno sjednice, da se redovno obraćamo našem članstvu, donatorima i svim ljudima na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Također ono na čemu mi radimo jeste profesionalizacija udruženja, da svi članovi našeg odbora razvili smo jednu mobilnu aplikaciju gdje će pratiti sve naše aktivnosti preko mobilne aplikacije koja se može skinuti na Android uređajima. To trenutno smo razvili za sve članove našeg udruženja, međutim sad planiramo i da to aplikaciju za šire društvene mase, tako da prate naše aktivnosti. Što se tiče naših projekata, mi iz godine u godinu isto tako gledamo da proširimo tu sferu projekata. Redovni naši projekti koje mi održavamo jeste organizacije sa Medžlisom islamske zajednice i udruženjem Mladi Fokus, to su bajramske igre koje se održavaju ovdje na Horozovcu, koje su masovnije iz godine u godinu. Ova manifestacija, ove godine imali smo manifestaciju u susret proljeću povodom prvomajskih praznika, različita sportska takmičenja. Gledamo isto tako da uključimo mlade ovdje da se okupljaju, uvijek dajemo neke novčane priloge i na taj način i motivišemo da se druže, da se vraćaju uvijek ovdje, da provode vrijeme u prirodi i samim tim kroz te radionice i sve to uče o prirodi, ali uče generalno o društvu i kako da budu oni korisni član našeg društva. Zamjenik načelnika opštine Marko Tankosić rekao je da je ova manifestacija okupila ljude svih vjera i nacija koji iz Kozarske Dubice šalju poruku mira, suživota i tolerancije. Po treći put u organizaciji Omladinskog centra Horozovac ovdje na Horozovcu smo zajedno sa ljudima koji su organizovali današnje druženje. Po treći put nama je zadovoljstvo naravno da svaki put odazovemo na ovakva druženja, pogotovo što je veliki broj ljudi ovdje. Ono što je najvažnije, ljudi svih vjera i nacija. Ovdje nije bitno ime i prezime, nije bitna vjera i nacija i veoma mi je drago što će iz Kozarske Dubice danas dijeli jedan poruka mira, suživota, tolerancije svih naroda, svih ljudi koji žive u Kozarskoj Dubici, bez obzira na vjeru, naciju, na ime ili prezime. Opština Kozarska Dubica je prethodnih godina pomagala rad ovog udruženja, kao i svih udruženja u Kozarskoj Dubici, naravno u skladu sa svojim mogućnostima. Tako smo uradili i ove godine za ovo udruženje i naravno to ćemo da nastavimo da radimo u budući. Gamal Lilić. Evo, čuli smo da ste vi iz Kelna došli, da ne propustite ovo druženje ovdje na Horozovcu. Ja redovno svake godine dolazim, tako da i ove sam uspio opet biti ovdje. Kako se ovdje zabavlja, evo, kakvo je veselje? Nema dalje, uvijek je sve pozitivno.
dosta ima ljudi. Evo, da li je ovo prilika da se sretnete možda s nekim prijateljima koje niste dugo vidjeli? Pa tu naše generacije koje svake godine se srećemo, ne vidimo se godinama i uvijek ovdje se svi sretnemo iz čitave Evrope i tako da smo ovo jedini trenutak. Ja sam Ajna i ja imam 9 godina. Ja sam Amela, ja imam 7 godina. Recite mi kako se danas provodite ovdje na ovoj zabavi? Meni je ovdje dobro i fino da igramo se ovdje i muzika isto dobro. Isto. Mi imamo ovdje igrajonu, lulačke i imamo sve. Imamo teddy bear i uslikamo se i djece ovdje imaju fino i ja. Hoćete doći sljedeće godine? Hoćemo. Skupu na Horozovcu prisustvovao i narodni poslanik Dragan Brdar, načelnici opštinskih odjeljenja i odbornici lokalnog parlamenta. Na Horozovcu se veselilo i mnogo ljudi koji žive u inostranstvu i porijeklom su sa naših prostora, a organizatori su poručili da će nastojati ovaj skup iz godine u godinu proširivati sa još zabavnih sadržaja.